салому алейкум подписчикои канали Хайри Моҷид. Салому алейкум ба кулли мардуми тамошо мекунед. Айни ҳол дар аэропорти Шереметов қарор дорем. Бародари азиз, ҳама дестен ана регистратсияи Шереметов Қурғонтепа. Бародари азиз, як сюрпризи хуб дорам ба ҳаматон. ҳозир мебинен ҳайрон мешед ки чӣ байти сюрпризе. Сюрприз чие бародаро? ҳозир хитон тамошо кунед. Барои лайкҳоро бижиқен, подписатро фаромӯш накунед. Аки ҷо пайдо мешавад, шумо мебинед фақат ببینید اینجا پیدا میشن تماشا کنید اینجا پیدا میشن بچه‌ها در تاجیکستان رسیدیم شیرامه خداوند که در تاجیکستان رسیدیم از سمایلا در آماده استیم برادرای عزیز گپ نیست хорошо خدا نگهدار برادرها یک جا پیدا شدیم ای خدی تاجیکستان ای وокзал аэропорт Қурғонтепа اینا برادرها همه اومده گیه تاکسی قرغانه برادرای عزیز سفر گفتم سفرم طرف تاجیکستان بود برادرها خیلی ساخت سلامت رسیدیم در وطن عزیز انشالله که با پیشروی در وطن هم میشه یک ماه یا که 10 روز یا 5 روز 3 روز تاجیکستانیم انشالله که خدا خواسته باشد با بسوی روسیه خداوند همتون نگهبان باشه ما ساخت سلامت فرا آمدیم خیلی اومدیم رسیدیم سلام علیکم برادرها با دالش ویدیو شما میتونم